Ministarstvo pravde ima itekako veliku čast danas da otvori i označi početak rada Prekršajnog suda u Užicu i Privrednog suda u Užicu u potpuno novo izgrađenoj zgradi koju posle nešto 13 meseci od početka radova evo imamo priliku da otvorimo. Ono što moram da istaknem pre svega da su radovi započeti još krajem 2015. godine nakon što je vlada dala zaključak da se ovo zemljište koristi od strane Ministarstva pravde i nakon što smo sa Republičkom direkcijom za imovinu zaključili sporazum kojim je prethodni objekat koji se nalazio na ovom zemljištu upravo dodeljen Ministarstvu pravde kako bi se izgradila potpuno nova zgrada. Ono što Ministarstvo radi je pre svega da pokušava da unapredi infrastrukturne kapacitete i u poslednjih 1,5 dana imali smo priliku da otvorimo 2 potpuno nove zgrade prekršajnih sudova u Republici Srbiji, ali sa ovom se ponosimo pre svega zato što je po površini najveća zgrada koja je izgrađena u Republici Srbiji u poslednjih, ja mislim, više od 20 godina. Tako da ova zgrada koja je namenjena za potrebe Prekršajnog i Privrednog suda u Užicu ima oko 3000 kvadrata, ima 19 sudnica, 12 sudnica koje će da koriste Prekršajni sud, 7 sudnica koje će da koristi Privredni sud i ono što je bitno da i odeljenje Prekršajnog apelacionog suda biće takođe smešteno u ovoj zgradi. Sva sredstva za izgradnju ove zgrade bila su opredeljena iz budžeta Republike Srbije i izgradnja je koštala oko 210 miliona. Sama izgradnja zgrade je iznosila oko 190 miliona, a ostatak je bio potreban za nabavku nameštaja i za sređivanje i rušenje starog objekta koji se nalazio na ovom prostoru.